mwiroreri wakwa karibuni sana ndakwira waingira share kuri ucio ngi na nituguthie wega na ningukena muno ugishare kuri ucio ngi na Ngai witu ni eguturathima. Nikwenda tuigue kifungo kinini muno, nikwenda kuigua tuigue kifungo kia rwimbo euga ati watonga wahe muthuri mwega ni tha cia Ngai. Wona wahe muthuri mwega ni Ngai, waheo ciana njega ni Ngai, waheo ngari njega ni Ngai, waheo mugunda mwega ni Ngai, waheo kanitha mwega ni Ngai, maundu waheo riri mwega menya ni Ngai, ati ni tha cia Ngai. Wona toigua kia kiugo rwimbo ru ndehe kiugo kia Ngai ikwaria na njira ndaihu muno, kwaria na njira nguhi, na ni njui Ngai ni eguturathima hamwe ithuothe, na ni njui ni egukurathima we mwithikiriria wakwa, we uranjindorera na we uranjigua, ni njui Ngai ni egukurathima utuku-ini uyu. Tuigue kia rwimbo nigetha ndehe kiugo kia Ngai o riu auga ni tha cia Ngai na ni hinya wake Ngai, wagia muthuri mwega ni tha cia Ngai, na wagia family njega ni Ngai. Thondeke mitambo yakwa riu na ndagika ino nigetha tuigue rwimbo ruu asante sana kwira tuigue rwimbo ruu. Wagia muthuri mwega ni tha cia Ngai, wagia mucii mwega ni tha cia Ngai, wagia mutumia mwega ni tha cia Ngai, wagia muthuri mwega ndauga ni tha cia Ngai. Uguo ngiona mucii waku mwega menya ni tha cia Ngai, ukiona maundu maku mari mega menya ni tha cia Ngai. Mwathani arogocwo muno. Uguo ukiona maundu magithie wega muno ukamenya ni tha cia Ngai ciri iguru riaku aitha riothe na ihinda riothe. Uguo maundu mari mega ukagocaga Ngai, ugakumagia Ngai tondu ni Ngai mwega na Ngai mwihokeku muno. Kera tuige kiugo kini kia Ngai nigetha twaranirie nawe utuku-ini uyu na ihinda-ini riri. Otoria ndakwira kiugo kia Ngai ni tawa ma maguru maitu, na uria wetikia kiugo kia Ngai ni kigaruraga na ni kirehaga utonga muingi kuri mundu. Uguo murata wakwa we urathikiriria na we uranjindorera, Ngai akurathime muno.
we urachindorera no we urachigua nawe ukuchindorera ndakwira cia video ino na nä gå korwo ä rä å teithio kå rä we na kå rä må ndå å cio å ngä no cio å ngä no cio å ngä nä å ndå kiugo kä a Ngai ndakwä ra nä kä o kä ombire thä na indo iria ciothe ithuä tuonaga na maitho maitå na iria tå tonaga nä kiugo kä a Ngai kä ombire. Å guo wagä tä kia kwä maå ndå merå mekå mbä ka thä inä waku wona wagä thikä rä ria kå rä å ndå mwerå å kå gä a thä inä waku å tukå-inä å yå na ihinda-inä rä rä. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Mwathani arogocwo muno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nataka kuleta neno kama vile lilivyo wakati huu. Nataka kuleta neno kama vile lilivyo. Ninaamini tutaenda vizuri na litaendelea vizuri. Nataka tusome katika kitabu cha Ezekieli 11 mstari wa 1 ili tuweze kuendelea. Na nitasoma. Tena Roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana iliyoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia palango walikuweko watu 25 na katikati yao nikamuona Yazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watugao uofu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Mji huu ni sufuria na sisi ni nyama, basi toa unabii juu yao. Mwanadamu, toa unabii. Roho ya Bwana ikaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, msema na mumesema maneno hayo, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyoni mwenu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Nigugoca Ngai ni undu wa kiugo kia Ngai hwaini wa umuthi. Maana Biblia inasema ya kwamba Roho ya Bwana ikaninua katika malango, ikaninua juu katika malango, akanielekeza katika malango, akanionyesha kwamba kuna wale watungao, akanionyesha mwana wa Pelatia. Biblia inamuita Pelatia mwana wa Benayo, watu 25. Kulikuweko katikati yao, kulikuwa na watu 5 wale watungao uovu katika mji huu. Usiku wa leo na wakati huu, naamini ya kwamba katika mji unapoishi wewe, kuna watu watungao maovu juu ya wengine. Kuna watu wanenao mabaya juu ya watu. Lakini nimekuja kusema kama vile Bwana amenituma usiku wa leo kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha ya mtu usiku wa leo. Wewe unaposikiza hii neno la Bwana, naamini ya kwamba maana kuna watu waliponena mambo mabaya juu ya maisha yako. Nimekuja kutangaza ya kwamba maana walitangaza kuisha, lakini Jehova amenituma ya kwamba nikwambie hakuna kuisha katika jina la Yesu Kristo. Gutire guthira thiini wa ritwa rĩa Jesu. Ni matungaga maũru, ni matungaga mathina, ona makaria maundu maria matagĩrĩire. No kiugo kia Ngai hwainĩ wa ũmũthĩ kirauga atia? Kiugo kia Ngai hwainĩ wa ũmũthĩ kirauga atia?
Mwathani arogocwo muno. Mwathani arokumio muno. Bwana asifiwe sana. Giona Pelatia mwana wa Benaya. Tathikiriria